Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu lumba Mwenyezi Mungu ike mjuha wanono mshilo wanono ho hanzahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu ya hifadhi Ekomor, Mwenyezi Mungu ya hifadhi zefami zahatu, Mwenyezi Mungu ya ripone shari shahuwa na damu wapeu, Mwenyezi Mungu ya rijani heri na baraka husuni mwa zefami zahatu nana haina bahanu waluma na mkomori. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi na wanadamu wapeu nana wanzaze rohombi nana wajihansu kaya ebazia hao utimbambi na urodambi insha Allah. Wa alaikum salam mama Kael. Boom. Watukufu luombe Mwenyezi Mungu ikemshilo wanono, Mwenyezi Mungu arihifadhi ya hifadhi wanadamu maisilamu wa sosodo wa Komor haukayambwa min baladina hadha khaswa rudujwa ya ukaya haini wakati mwanadamu ya juha ni ziungu zahe na suha mruhi midia haukaya ngabo wenji na wenji wa juhanza ike wa juha washilo wanono. Mwenyezi Mungu kajawa huisha hukaja wabarikisha sha wenji wariba dingo wenji ngwa wawade heni keo hajuha Mwenyezi Mungu na himide Mwenyezi Mungu haukaya haina usiku ngabo wala wao ngabo wajao ngabo ikao si rilio katuja wakati hili sha ilonjisa ni très important de mruhimidi ya Mwenyezi Mungu kamdo ashiliwa na muo mnono. Watukufu wa Jamalif rare jajar me sujet hatu do mwambiani ya ukaya le 6 c'est bientôt. La plupart ya ho wenji mundunga ho haruma eze commentaire hamko komante ma amyo hangu njamwereani eze bendener zahe ye zensabu zaho basha mzeji baba ranzolo rangezo mrawa hatu kao haini ulomoroni ya viraho basha yaona ya ferilo basha yekemvwa ngenyao nana helikao mrado ulio vo place wa mzeji baba kabatu tosikitiha ika oblige lijimobilize simazababi ya homrani lohu mufaransa rifanye nsabu riprepare nsabu ikaunga joka ya le 6 Desembre ikaunga riparuwa wanadamu woti pia na haina mwanadamu mzimandami ikao amiwa hangu ganjombeshe ya meme en ligne même sur messenger ou WhatsApp il y a participé haruma zensabu do mwambiani ya ukaya le 6 Desembre garimlinda unarmele asali ya magalan haukemijia hatu nane mira ya hatu yoheda huyo kana maendeleo hasa muda silohu numanga hezen sabot ko zifanya shasi kardole wa daula si kardole wa yenzi za mikoani shema jeve alo Faransa hodwa fanyao miji na mira do mwambia ni raha ikao raha usiku ojaja haina mrundami reulo Paris reulo Nice reulo Lyon ganjombeshe ben d'honneur même si par message ou WhatsApp Messenger haini mga participe risaidi omra wa mzeji baba haukayihodo kapitali heni ujovira kajavira haukatsi konton kutujona ukaya ulamra ya hinru nkoti na mazababi ishode sharihimi sasonsi pia ranzor fanya jamiji ya hanyu bada nyufanya ze majilis nyufanya ze jeune culturel nyufanya ze torabu ili rengeze miji ya hatu yabo do mwambia nukale 6 Desembre inshallah ngaram linda unhanyo tipia harmazin sabuho zabasha mzeji baba yani di homoroni basha mzeji baba na haina mrundami uko unidunga uko unanza ganjombeshe ya timlalika ili ya jane participation ya hai ili ya participe rengeze mijia hatu wakaye mijatu na mira ya hatu kejalewa gouvernement rimlalika na nyoti pia le 6 Desembre inshallah harmele la sali ya magalo unu Marseille. Watukufu wa Jamalif
Et si je l'ai nous si je l'ai très important et quand on il dépense 20 minutes. Rahane jajar me sujet de mon bien ni on de mon réseau. A so da ni kao ma journaliste. Moi ben ni ma journaliste. Hanyu anedam ye sujet le nyorango. En attendant, Rahane jakati jar me sujet ya shababi nationi ya jahunu faransa ikao ngusomo ngufanyo haz yoji dobluye haja hajua mdzadze mumjini hao ye mdzadze we mwana haundu ani hende larinyo ha inscription sha uomru ya deklaro oluna makirtasi na ye mdzadze yo ukapari badala ye mdzadze ko ukapari e mwana ya suma larinyo haja haono ye shababi mumjini ulohunu usomo ili ampropose ya dialo le mwanahe ulula rinyo. Ishababi wola banda wafanye fiansai katina ya tsoveha wala ya nyumba ya hemo towo. Yodo ulivo ulala rinyo ne shababi nge hunupari mzazahe mwanamshe nge hunupari ye shababi do ubehoze malizaha. Yenda hata banda wa hadis ikede mrumsha joka mlola ye mzazi hende hambie mwanamme ya ukaya nge bido mfanyie mzadaha ho fiansaho biye ya jezahe ili ya jake karbunawe jo prepare shuhudi. Ola shababi hatuwaze malizahe haerea hafanye biye ola fiansahe mumjini hawaswili hunu Faransa Paris banda hawaswili wabaki ngumangalio ngumsaidio katina tsofanya abasar zambao wa prepare wa ndola ili ye moto mnyezi mgu jabari ya kauvenua nusu ya famila wajiambie moto la ukaya fanya namna uzie izo ikado ufanyao baye mzade wakaugaspie zemaliza hao hatarangwa ujahunu ngulolwa ni mrajina yabo mwezi wa Novembre mzade woi ngumbiziwa na mwaname mrajina itetu mjini ye mjini hatowa zemali hamfanye biha jahunu sawanu wa mbadingu wakanza jo mfanye surprise ngarjo hujahar mwe sujet karna ubulia mruna ke Faransa à n'importe où même Marseille. Je suis sûr que vous avez zinji à Marseille. C'est Cardolin Rinra. C'est Cardolin Beza Makababa. Rare jaja arme sujet. Gamrongo zombabi wanadamu wenji. Wanadamu wenji mlo armazerezo. Na mkera dhondo hukana baraka. Ekanga mjima nao. Mrenti wa zadza hatun sido tabuhari. Ekanga mano daminawe. Laissez ma maman tranquille. Laissez ma famille tranquille. Naribaki haruma. Umambo. Noumani. Wahatu. Mwanamme na mwanamme haumwanamshe na mwanamshe shana mreti ze famiza hatu tranquille ndo hukana baraka winji mwabanyi ma journalisti moheya gamde ya ngamtlia wadzadza wangu winji mlo haruma TikTok gamana ngamtu wadzadza hatu kamkara dhimaribaki ya mwanamme na mwanamme hauwandu ado parisa na ado korejiana oma maranti ze famiza hatu karikara dhiraransu wadzadza tuba kwa jaliluma ujabanu mimi ujundiza mdzadza hangu upanu kanga bombaiza masuzi za wanaume mimi ujundiza mdzadza hangu tina ukati ndomli da Marseille gamjova yale jiva nedo harmo mjialiyo ni mtimizi njitimizi hauka mdzadza mdu se sacré mdzadza mdu se sacré mdzadza mdu se intouchable aussi kumama hangu ya touché watsende pari mziwono j'ai pas hésité le comme je quand timizi shomu hangu ma maman est sacrée yabona riki wanadamu massage ni wanadamu comme le harmazerezo soit disant ma journaliste fantôme ni wanadamu comme le harmazerezo soit disant bahari gagné harma TikTok romani wa hangu nawe ekanga wa jujungo juger utitlie mdzadza hangu ba mdzadza hangu kajanruma gabo ma journalisti malaba majinru enji wako utu wadzadza hatu wade watsunu wadzadza tu kwa jaluru majerere nayi mimi ndoba nbabu hao ezesu jeune kohaba ikao ye komori kamil wanasho hangu wa mabani hangu waziwa hangu wadzadza hangu nikao aminifu matura mukati konta au kama tulamu yo wambilo ay wanama womrani wombeshea sidi hata matulamu Facebook utimbloke ili atijodo ishezo namba roho yomtabisha nabo mimi ntsupuwa nabo mimi ntsu insulté
na kwa mimi ntunji ya zungo ni mamru na dea womzadzangu mwenye hunzaya ili atijurumani krizi na ngabo mabani hangu womrani hobasha ujwa balaze video shazo turamu ya kahamba simwambia mama hangu taba ekutu mama uja faransa owinjwa ho wadzadzi 99% wonombe la doa owinjwa ho na shango content watujuka content wode ma pervers wa chanf ikai bazaha warado na shahaunai e bazaha warede wanawashenai warado na shahaunai warado na mahaunai wode wangu watujuka contanami shakuja joda faransa haina banu nabila na haina mjina heda mubaharo ni uhimiliwa hasubabu hindi dabo ikawa ujwa katura mutimtuva dabu turamu kadode wadzadza wangu gabo wenji walobanu walona wandu washe walona wandu waume ani walona wandu washe walona wandu waume walona wana ikakangwa rongo wao okwa limite honjia fami za wandu za watuni leo no pada kuma l'actualité Mwenyezi Mungu na hifadhi bala sala safu ngula chapeau je suis très content shawa kaunji wadzadza twaranda masusu wakaunji wadzadza twaranda masusu wakaunji wadzadze wafundi Jibril wadea wakaunji wadzadza fundi Musa wadea yabonu kwa madizo izo nugo za kobidiru jokaya imimi tuna mukati jatsina denai c'est pas ma mère qui m'a ani mamangu sidianruma mamangu sidianambia izo namna ikawa ibidi wanada madojoka yezi nambao gabo wanaonishilia o mujo haba suje banza wanasho hatu wajitwa zengu wabuema bibi gamjoka ya des moments quand je parle yo urisa yo ududusa yo anioti valada bona zone décourage wenji watiji filme na minga mjokanga mambo makalima yale kanga mambo ya des femmes qui se sentent mal shanga mambo ili wanasho hangu watijoji filme tena gamambo ili watijoka mwanamshi mrajina ya juja ya ibuwe ya icharaze ya doyani hawandu waione gamambo makalima ili watisubuti wazifanya yabwe kale omwisha tsemboka yaududusa yaurabisa shadeka ijam publiki yaurabisa yaududusa na muirespecte dainu imerite dhahabu na fedha imerite dhahabu na fedha na mahara yabwe leo usije kudoirenga witsanwa na wichara za ujamdo yani harma rezo sosio yode bana nko hunjia harma nzia za helilo pour décourager les femmes les mamans de ne pas se filmer de ne pas ouvrir le truc shagam jokaya yona ladha yo ujiba yona njizi ngamjukaya yona valeur hokaya imerite mapesa to mashashi sheka mwisha tulamu no yo urisa yo hama pihiro c'est pas bien valada bonanzoni découragement baki watiji filme na bonga wanadamu wengi wosbutu wanjia wei hamitsa wei hafanya jao no whatsu binadamu na mlotsu wazatu tranquille maze batani zahan rani mlo TikTok rani mlo Facebook yekatira ndena njie mimi shamto zangu tinje gamjwa wanido jua zate mwanjia Nima pervers. Yo wanzu ya turuke dunia ino. Mima mtsugwa ba de ma part. Mruna njie yanatake. Shama maturam ele intouchable. Imna pervers ulo Marseille. Nimna kababa ulo en dehors de Marseille. Ujo touche mama hangu. Wallah mjo turuke Marseille njeni bakar mumjika ulo yaliyo. 24/24 ndomtsa nimtimizi njitimizi. Pasu kabanga wanada mwika wazuya walona. Wazembio zaho pia wakanemu. Moi je sais que Gamjoka ya saspure katifu wa winguni. Ou je sais pas. Shagamjoka mituramu. Sur le certain. Un jour on va me tuer. Ou je sais pas. Mnyezi mgudo ujo. Shamitudo waza. Mitudo waza. Mzadzamru c'est sacré. Ni wana mabibi wana makababa. Mlo Facebook. Nana TikTok. Mkodo yo wadzadza hatu. Na mjua dzadzi mwade yao. Da mimi ujondiza mdzadza hangu. Yo jondiza mdzadza hangu. Lol. MDR. Yo jondiza mdzadza hangu njajumba nafasi. Njajumba nafasi. Parce que mdzadzamru. Wodo msola wa mwanadamu. Et comme mdzadzamru wa komelwa. Mru tsawa. Ya quitter ce bas monde. Pour montrer la valeur de sa maman. Bahinga mwambe nukana mkeravi. Nimlo harmazerezo. Na limaner jimane shuwa dzadza hatu. Kwa tsida wena si. Nimlo banulongo wa misul. Kama tura mweno wakata jonjabo harengo nsuve. Hatu juamba qui va tuer mon fils. Yapo sur tura mwela wabongu jowlawa. Sur tura mwela. Yo katsi tranquille. Ye kajanruma. Yapo garma bioni boma jinru. Mlo Facebook na TikTok. Na mkera de mtude tu wadzadza hatu. Kanga nyarmaze deliriza hanyo. Nideye mimi. Na redezane wasi hawasi. Bwadzadza kwa jariruma. Begarono ma journaliste sur le Facebook. Wambo ula bena mafiti. Garono na de mwana TikTok. Wambo bena mafiti.
T'es un homme, je suis un homme. Vas-y, on va se voir. C'est très facile. Au lieu de venir là, de des anadjawana washe. Kama mwanamshi dia kabda da bahunyuli, da upaya saya, da upembwa yao. Bomulisa, mwanamshi, shamanam kada bahunyuli. Kada bahunyuli mda upembwa. Je peux pas dire ça moi. Jamais de la vie. Voilà, je peux pas rentrer dans ce jeu. Yo jondezi se wahangu. Njajo kanswani ndemzaza. Njo vaya le jiva. Heni banu baunji arende kia maswahili. Na kera donda ukana baraka. Wengu jikazo nsuji kaza bagami Marseille. Gamdutsa mambioni. Nsuji kaza banti msilu ni natataya. 24 sur 24 wanruni wana hunu Marseille. 24 sur 24 wanruni wana kami l'homme public. Dans toutes. Ze place mukaya. Ze cartes sont super mukaya. Yaboga mjukaya. Je parle pas comme ça. Comme les autres qui sont ailleurs, qui se cachent. Harma wana ma bakanwa hao je sais pas quoi. Wabda watataya ho mazunga ni mono misuru ni wabda uzebatani. Moi je suis à Marseille. Alors s'il vous plaît. Gani janjar me sujet. Nalikuwa da mwa respect wazaza hatu. Wazaza hatu kwa jariruma. Nana nabi wana makaba wana washe. Na mnote jaman mwabe tiji pata je sais pas quoi. Si unumna mwana mshetsuo. Ya hiya bungifanya nguzino. Gufanya mamru uremo. Yadoni ça je sais si tu vis an eka ufuleo. Eka ufuleo. Nyezimba utamani leo. Mrenge dunia inimba beisa ni zankilizi lawa. Tu dis, le patla, je sais pas quoi dire le patla, tu dis, yewanzo, tu dis, patla quoi? Mlumshem nene yo, tu ramzi, tu dis, de ton janai. Jem kensam tu go zini sana ou fanya oula ben hamaba no nyinyi gani ani vous êtes vraiment des vilaines les femmes qui se montrent de danser de montre wadone se yema rumba ya hema Burundi ha ona wone sakazi ça sert ou je sais pas quoi vous êtes vraiment vilaines respectez-vous. Tu dis, le jibo, arriba na ngazna le patla, je sais pas quoi, le patla, wa djibala, wa de zimbisa na udo fanya mangware mao, ça veut dire quoi ça? Maudu mjemble mabu mfe, mjemdu habade mwanamsho wede hafale, wede hafajana, nikamunata haya. Nikamunata haya. Namdo fikiri mbabe kiyama, beka gam fikiro kiyama, gamjo jamba biankili. Shaka mso fikiri maudu ya hanyo. Harimzade de wapatla, je sais pas quoi. Alafu wono mna kunguni tsu hata je sais pas comment elle est. Hein? Nanu si tsu akati hatula msujwa hula elbete wa mtu ya giyapo kudongo fanya geste. Ndo abehatishwa na damu hiwa wakensi wa watambaze. Rousoni rodi ngono wajado la hasara na nyide mpuswa naume. Wajua mkensini. Nyide mpuswa naume. Wajua mvioleni. Mjibala mdoni saka nyujwa uzinisa. Harili patla leko. Turamuzi ya shilona shiwo walona zeta ino wane ne ma big mama ne ma apucho tujo hausi na kona da maujiste ndo ukana baraka porte quoi nananga le modérateur ya bloqué ndo Sono bloqué pour ma soro jonda kababo avona ali gula de la pote là. Goula de la pote. Goula, quel goula? Vous pouvez aller en affaire. Vous pouvez aller à faire une kavala, kaoula, une salle de filles, hadoni sebatani, hadani fanya talatu bukangura, vous savez de quoi ça? Mguna risami, yarnike mwisomwema. Nyima da kinyo na wasemjia kilimretse sebatani yani. Beti de jetsu gamundu wana umi wamanzeni. Wenji, désolé les kalimalu. Am tujordi no hamba, mimi tulam, et je le répète. Gabo wenji atujoka konta. Shanjajo subuti. Njajo subuti, gamambo, désolé nyona sur le TikTok. Désolé. Haina mwanamsho mwanza hanya ulo TikTok. Na haina mwanamsho kuhima kujizinisa. Mimi tula mjaba gamnanzao. J'ai pas dit ça que gamnanzao. Shanjajulu la mwanamsho TikTok. Désolé les kalima. Njajo intéressé na mwanamsho le TikTok. Yengaru hanza njaba gamnanzao, ntsina ujikaza rabu. Jeli kanga mjukanga buwanzao. Mimi turam, mwanamsho lo TikTok, ujivenu, na ujizinisa, na hamba ulada, njajo excite hangenreme. Aponga mridinga, njajo excite, habalanga weka ngo jona, unjie mna friso, na mna excite so pita, njajo excite ha.
Ah, vous pouvez vous sentir visé. Yesinga sina hajana we. Eba no do na hajana wendo. Eba no susufika siga njaba gamni na hajana mintina uji kazano abu. Ça part loin. Oui, je vois mes sœurs. Je sais que ça va vous sentir mal, mais désolé. Mimi manam shirambre petenro. Ye manam shoko heya TikTok. Hamba ula bana mafiti. Ne manam shoko heya TikTok. Hazinisa le bubuiri. Ne mabele haya sasanya. Hafanya ulaba. Wallahi njabaike. Hakazwa na mapesa. Njajo excité hangenreme. Ah, désolé les calmes mes sœurs. Ah, désolé. Yabo. Hemi mru joji sante fils de problème. Gamvumbo wako heya wajizini sa shulaba. Gamvumbo wako heya wabenue mabubuiri. Wadu ya zini sa. Gamvumbo wako heya. Oiba ya jitata za mamrumshe. N'importe quoi. Va te soigner. Oleo, amvumbo wakohea, wasibala, wazimbise mabele, wadu yazini sajau. Gamvumbo wakohea umbo lada, wallahi njajo paruje intéressé. Njajo paruje intéressé. Désolé mes sœurs, celui qui se sent visé à propos de ce que j'ai dit, une femme de TikTok ou Facebook qui se montre à danser, de faire laisser bomber et de serrer son truc comme ça. Et ça, nele lufilaha. Miumona hamama namme. Gamjoka petite, c'est impossible. C'est une femme respectable ou cachée. Mon différence, la petite à que je parle, comme je parle moi, c'est un rêve, c'est pas vrai, la petite elle n'existait pas. Amjoka ya respect d'une femme, c'est une femme vraiment qui se montre au kaya, similité dhahabu na fedha, baba hangu na mzaza hangu wanloze, wanadamu wamba mashallah. Désolé mes sœurs, je sais que vraiment ça vous fait du mal. Mais namkeradhi ni mwambieni. Yahuwa ona wavumbu wangu ajisante ho. Wako ujivenu wanezebataani. Na wako kansino mabuto na mradi. Désolé. Sambada mi, njaju paruka interesse. Njabaga mnanza ho. Jelikanga wa hafa. Wananza ho, je sais, et je le répète. Njaju intéressé. Watukufu ngarandao haruma et sujet. Gado harmo sujet hat, sujet le très important. Bomze, vous client le nuyo petit audio fkil ka wom droit satsa ya hunu. We manam je n'importe quoi, va là-bas. Hein? Sinyangu. Hanja hulet la serviette. Quand ça zarwa mone, musu petit adje ya wabi. Ah, la manam shaji kache. Jo tu memro problème. Subhanallah, désolé. Watukufu Ganada harme sujet, il faut 10 minutes un sujet kador le neo. Wamzo saura mbula. Gabu ya uvumbua. Nyezi muna niki khatima njima, Inch'Allah. Watukufu Ganada harme sujet hat, et je suis tellement désolé mes sœurs, je vous aime trop. Et kaitsuka boum kikimawani, et makadmana babano, yamtabishani. Je suis tellement désolé et je suis désolé parce que amjoka ya kesubidi mdoja vanu mojizini sana uzimbisa ngabutsa wao harugona mababwa mabele wo jabano ado ya venu wakaje mababwa ya mababwa yango na gauna mana hinri homdu jabano nsekanga na mababwa mabele. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de venir là de faire comme ça? Mlia ya seri hata, c'est quoi l'intérêt? Il y a un terrain de Joe, c'est même désolé, ça m'a dit que Hanema Bobalanga on a importance. Il y a un Jabana de honnête. Cairo na mapomo. Amabe Cairo na mapomo. Cairo wa titi. Ya boka mabe ni nyinyi mko Jabana mbeno bana na ma conteneur. Na mzie ba ça va pas. Ils ont comme le pour vous décourager. Na mzie ba ça va pas. Oula usoba ya mrufi ya kama la lade ne mrume tsojo etso hanza. Ça c'est quoi ce chambre fia na mzie gama bioni tena. Na mlatso Jabana moja de vulgaire na benoit na mzie. Désolé. Désolé. Ils ont super gama boné mzie. Nimtsongo Jabana mobali ya ze ma conteneur et kama bo ma conteneur parce que vous faites exprès. Ya udo Jabana monesa ka je quoi que comme doit to sutifu ya toujours ma atarme ma badge. Yengo na manahin na mzie. Gamzambo namzie da kairo wana mapomo wa jokans mrajo kangu tuhanya nyi hazima. Désolé le kalimal kair baka kunaona mlikawa ulona wana mapomo wa titi ya jebani ya done saja uzjame kuna mona shango jona mlia wa conteneur kao yeka hata za sutifu ça va descendre jusqu'à le cuisse
Et puis ce moment-là, vous vous direz, Baningani na hindani gamjolu ya zingara, na rikera dondo kana barak, mjiste, be walo no watite okwa tsojawan, shango jona heni mliaba wa kontineri, ya jebano, ya doni sauka ya non, respectez-vous, respectez-vous. Hello, kabatsi namna ikaoka, tu vas m'arrêter parce que tu vas faire blesser les femmes. Moi, je vous aime trop. Quand je dis comme ça, parce que je veux que vous, animji respectez de Kanabarak. Ils ont amené, ils me découragent, ils me disent, s'il vous plaît, je suis pas méchant. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant à ce point. Gamvumbu Songo Jaban ou Abali ou Jaban Adoro Nesokaya. T'as quoi? T'as quoi? Parce que tu as mis des trucs, il les tire. Izingara, c'est pour cela. Mais quand t'as pas mis de sutif, ça va descendre. C'est la vérité. S'il vous plaît, au Canada, Namdi respecte. Si Dieu va nous donner ce cas, mais Mingamina, elle est vraiment, il est de quoi l'intérêt? Désolé, et je suis tellement désolé. Et quand les Kalmanaba volim tabichane, chez eux on pas pour vous protéger, m'loti djebano adjado djibenoa, yode manana behelilo, m'loti djebano adjado nisakamido lo nabwabwa, namnisame ndo kanabera kamesa. Namnisome. Et quand ça va continuer, c'est parce que c'est la vérité pour vous décourager de ne pas venir là et de montrer que gamina mababa, namjeba nukakwa limtowe, mtitle soutif, mouyalele salmema buburuone, kaya johima. Désolé mes sœurs, ils ont peur gamanzo moneka, ça va pas. On doit au Kanabarak. Si Amdjouka, ça va vous faire mal. Mais quand je dis comme ça pour que vous arrêtez, je veux que vous arrêtez. C'est pour cela que je parlais comme ça. C'est pas une question que je parlais comme ça pour vous manquer de respect. Je parlais à toutes les femmes. Walona, Wajawan, Ojaone Sakangamina. C'est quoi l'intérêt de venir là dans Sakangamina? Nabo, quand t'es avec ton mari, t'as pas mis le sutif, ça va descendre jusqu'à les cuisses. Ça, c'est quoi ça? Respectez-vous. Respectez-vous, mes sœurs. S'il vous plaît. Si je sens vraiment mal tout ce que je dis tout ça pour que moi lewe ou car c'est do java no lofanya zino yo demana minambo helilo d'abord wonjongo jombe bantura mu holungu no mu manzani nyuzi juanro. Quand je parle comme ça d'abord na zone me protéger et après je vais décourager à toutes les femmes qui sont les continards qui viennent là par exprès de nous montrer kingamina mababa haukabanu gwaja warone ce kangamina mababa. Et là je parle comme ça pour que waone hayawazi yo demana no go helino watiji armazelezo wado jone sa kangamina mababa. C'est pour ça que je parle comme ça et je suis désolé. Naridji harme sujet. Watukufu. Je ne sais pas si je vais, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et si je l'union, c'est comme je rentre, parce que si je l'union, oui, Shababi, Nachioni, il y a déjà inscrit sur Faransa, il y a le Paris, il y a un dadi kolio, du doblier, il y a Fanya Hazi, il y a Fanya tout ce qu'il faut, Hadja Hadjou Mzadze Mumjini Hao. Banda Hadja Hadjou Mzadze Mumjini Hao, il Mzadze Ola Mwambia Ukangamina Mwana Hangu, na mza ya Komori shaha deklarewa ngilari nyongu somo. E kuna ukilwaje wa mlula. Ula mwaname ambaka batata susi. Dizo mkuambi wanadamu kahewe. Kamkaradi mlua jitsaishia. Kamkaradi mlua jitsaishia. Mlua tija kansa dolinda mwaname sheba kartile zane endetra. Maturamu ya kamroma raru. Maturamu katsa ishiwa mbabaturamu c'est parce que waka le moment de noir. Le moment qu'il fait nuit. Le wakati wahidza. Wamasihu yabo matula mugaja kaujwa mrumeshinu hindri yabo kwa wazazatu waniko wanwa ume wakaukubali haukaya hali wakamila ukaya wantuka wakomelani mwanamme ngojomira wakomelani mwanamme mhonongo jorenga grossesi izo pia wakambilo yabo wakaharma security wakati kao wakawahara kashilo wa wazaya abasarili yonga sama wakati wa teknoloji Gaso wakati kao gawa existe beaucoup de sites de rencontres. Mruna jitsaishi mrumshe mrati kubala tsaishiwa. Bangabo majindu wadungao hari mama hemzade ngujo mfaria. Yemzaza mrumshe ngujo fari mwanahe ni mlole. Wanadamu wanga wala tazaidira. Wanadamu wanga wala tazankili. Mazababi wanga walohunu wala tazankili. Hasubabu wala tizwa warungwaze maliza hao. Hanyi kumbi fantomu. Hashuhuli fantomu. Ijaba se shababi wala jihadi sina mzaze mwanamshi. Gam Donembabi, il sujet chante au détail parce que j'ai pas beaucoup de temps là.
Désolé parce que le sujet n'a qu'à Zaniambi, mais gam donner sujet parce que j'ai pas beaucoup de temps. Jua misudo jitabe sharongo shizungu. Misudo jitabe sharongo shizungu. Ole wakati sababu moment qu'il fait ni do wakati wakaukamasi wakaufanya wahiza. Moi je parle comme je vais parce que je sais que dès que je parle, je vais commencer à avoir des retours avec des phrases qui va me corriger de mes dictures, il faut dire ça. Moi, je rigole pas. S'il s'agit, je suis l'enfant de Safke. S'il s'agit de parler en français, je vais parler en français. Non, non, tu bloques. Parce que Kadjarongwana est ma soeur. Hein? Si il s'agit de parler en français, moi, je parle toujours. Je rigole même pas. Même si je vais parler mal, je sais que je suis pas né en France et je sais que je suis pas enfant de Macron. Je suis né au bled, je suis un blédard et je vais parler en français comme... Comment tu vas me comprendre parce que winjo hanyo wajazanyo okazaku wakazatit et kai passa des soins dans ngamelewa na continue combat. Nyezi mnanike khatima njema inshallah nike mwisomem. Ikao shababi woi shababi ikao ngusomo par haja inscription yo jidobli hafanya mbahazi yende hata haja propose wani mzazi mumjini hao ye mzazi ula hampropozia ili alule mwana hae ye mwana hae wode mtiti sha hatimu uka la réunion ha déclaré wange la réunion haja hambia ula mzazi ya ukaya vanu abasari zamba o ye mwana hangu njohanze ya la réunion aje hunufan sange la réunion ngusomo hula alafunge bidio umfiance je umlole ola moto la kajara bada umji mzima hasi yabo hatoaze mali yo wangale moto yo libie moto nyumba la réunion yo mlibie nyumba la réunion yo msaidi ya banda wafanya mbanu kwamba fiancé fantoma banda yo mfanya zango zahe wadungu hula hashidi hafanya maharango siku wa partage wa hadisi yo atenswila mzazi ambaye sabuye mzade gwanzo ya jezahe mwanamshi hambie mwaname ukaya gamanzo nje Faransa mwaname ha prepare billet hafanya zango zonsi pia ham déplacer la réunion la mzazi ambaye kairia je rifanye shughuli fanyishihe dam mwanamshe mrumshe yo ujo badili haraka alimtoa la réunion haja hatoa ala mapesa ola moto la mnashioni hafanya billet harenge ola moto ujahunu baada hamrege ujahun wakansi harmala mahadi sahe fiansai ibidi ajia mlole abasar zambao o mwezi wa Novembre moto hasaba ajoka ya vala o la moto ngulolwa ni mwanamme mrwa jina wamtata ziza le dateli kaziwa hakauja ya ambilwa ni nusu ya hefami ya ukaya antukao la mzade ikawo wa mrenga wa mdeplase la ninyo ujahun wakamangala zerongo zaha ngoronvu zaburo vomeka uzie daba na basazaba ngulo la usiku kadha ni mrumdwa jina yemzazahi mwanamshe tsimpara hata kajanwa swili kajanrenga ya bwe sujet skanzani détaillé van d'une manière vraiment wanadamonti pia jumlaani. J'ai pas beaucoup de temps là, aujourd'hui. Gamjui fanya ye lundi. Et comme zaza mwanamshe kujani para. Waramburse haina somu. Na haina mapesa. Ye shababi woi. Ya investise. Ya ngale mwana hao. Rangu wakati ya kalarenyo. Ya kaudumfanya virma. Ye luwaye. Yo mwerea. Panda mwaha wa kamili. Hata ya jia fanye biye. Ya mrege ujahunu. Yaje unu Faransa yaje mdeplace ili mjemfanya nabona ngamishia wewe mjimzima nabo wo mlolo wo mjeni woduwe moto baada haja Faransa jambia mzaza ukaya nono lui la je l'aime pas si hundumana memrajina mzaza katumambe ukaya ashe gajorongo zona gajovumbo ndani harmo mji wedi ya hanziza zia ba wedi ya deplace la réunion wedi ya hangali rangwa katoka la réunion ibidi umlole shawadungwe ka danse ili wa mumbize denaye. Subhanallah. Ola shababi izoyanza uhindu. Deja katina besoin hemzadi. Parce que ramba kemzadi katina hajanai abasa. Emzadi asa décourager katwanze mwanamme. Izonanzono hambebu mzazi wewe. Renga message ya renga ni jibuze message na hantisa. Ni pare bantina hupara usahu na numero hangu. Yelwen di eka kujani para.
Je vais venir là de détailler petit à petit jusqu'à ce que ton village. Nusu wanadamu pia ngwajo hujokaya wode mzazi wa peu. Yeshulia hao jokanza ufanye November. Umbize mwana gamjoi sijini. Gamjoi sijini. Oui. Gutsa homra jina shangwanzo zemaliza ha. Elle a le droit. Elle a le droit. Il a le droit. Yahema pesa ya hai. Gena haki ya ni kwema pesa hai. Mzazi hai mwanamshi. Suhantiza message WhatsApp. Suhantiza message vocal. Suhupara kujarenga. Vanune lundi kujareponde. Heli njo urongoa wandugu wa johu rambua. Wandugu wa johu jua. Wandugu wa johu shida wahu detekte wa mjiwa haa. Je vais vous laisser. Nyezi mgu jornika khatima njema. Yanike mwiso mwema. Nilida ambiye malaba ya wanaume. Na mkera vimrenso umatsahu na unwadi ngoni. Bakariti harmamondi ikao. Ya TikTok qui existe. Ya Snapchat qui existe. Ya Instagram qui existe. Ya WhatsApp qui existe. Ya Imo qui existe. Et il y a Instagram qui existe. Il y a tous les sites de rencontres qui existent. Pourquoi madame memjinga dada cinéma yanzuya de tshamrumshi? Pourquoi madame yanzuya de tshamrumshi? Zabareng l'homme incapable ya ushindari avouer ses sentiments pour trouver des belles femmes ou des femmes vraiment sages. Zabareng l'homme na ou même cassette. Pour rencontrer des femmes qui sont vraiment beaucoup dehors. Pourquoi? Vraiment je t'aime. Vraiment je suis vraiment à fond de toi. Tu me plais. À vrai dire j'arrive même pas à trouver le sommeil. À chaque fois je te vois dans mes yeux et dans mon esprit. Comment tu peux pas comprendre que vraiment le sentiment que je ressens c'est pour toi? Avec des paroles sages, avec des paroles vraiment rien à dire, des paroles miel et sucrées pour amener les femmes. Gohansuka mwana me wanawashi wa dunia nwansi pia. Kuna ushida uramene mwanamshi hata yafahawe. Kuna ushida uramene mwanamshi hata yatombe nawe. Kuna ushida uramene mwanamshi mwana swala hunu pia. Karina tsondwa dingoni haswa soda ni ikawo mpuha miji ikawo vraiment je sais pas quoi mkomi jini hanyu kamja kawo do mabangoni kamja kawo na mwase place publique mtsodo kahonze mwa mji molima na uhawambuzi na mbe njahunu gamtsongobe wa zemali kamtujifikiria tana regale Turam. Je suis né à Moroni Bacha. Depuis lango sikunazaro j'étais toujours un homme public. Mou koma bangweni, mou participant de ma bangwe. Jusqu'à ce que j'ai mon bac, nende université, j'ai déjà inscrit, voilà, y'a Turam université. Tout le monde sait ce que Turam. Appareil comportement ya hango. Heniba ni kaudo na njia. Comment njoka ujafara nsanjeno do cinéma ni mzazi. Nsolo le mwana, n'importe quoi. J'ai ma bouche, je peux parler. Gamina pire, j'ai tout dans ma tête. Namna jinjoka ujanjeni kensen de demzazi ya jambi ukaya. Botuye na nsolo le mwana mitidada. Wanzo ujue, tifanya AS, Administration économique et sociale. Première année tifanya hula UT, parce que première année hula. Deuxième année tifanya mvuni. Il y a toutes mes promotions là. Nyezi munarnike khatima njema, yarnike musomema, riki wanaume, wanadamu, waudwele wa yaukaya, kariti wakati wa shababi hotaishi wa mwanamshe, shababi ngwa ujitaishi ya mrumshe, ulie adem jemdo manipilo wano wazaze, wamregenize malizanyo wa mpweni weda, hauku wazaze walohu nungwa joko wanao, kwa tumanzani, na nyinga mweda wa mredani sinema. Tifanya AS 2014, 2015, 2016. Titimizi en 2016. AS Tidjafarans en 2017. Nyezingu narnike khatima njema. Nyezingu narnike musomema. Nyezingu narjali hirna baraka. Oui, salut Marley. Nyezingu narnike mbanu kwamba takuwa na hikma.
haini shababi ya dojo ukaya gami capable wa ushida njitai gami capable wa ushida njicherche shanti jeti jihanti tilondo sinema tilataze mali o wazazi wa jihanti o kwa wazazi wa luhunu faransa zebazi zao zonti pia zembio zao zonti pia wa aruna keze mali hasbabu mariage fantôme masababi wanga walohunu wajibabu sao hama wala taze kaseti bande odo wane meplonji hata wahoboha emirombafu wahoboha zekutuleti hata kwa na uwelo la wandoji na kwa na ushida wambi gwa jibizao gwa uhunu wende wa buhaze mali wadungu bade nsolo le mwana warambye momjini mwede mwalo le mrudianda na mlotson wadi ngoni dingoi bakatalma wakati wadu haba nsolo na mlongo wawe ebanu kauna whatsapp kutushida wada ya mwanamshe haruma vocal ya maelezo zaidi banda gawa ukutumona gawa sura Instagram kutushida wanzisha mwanamshe wa mhadaya ya kwanza banda kutumona banda kanywa haraka ganyidani na ohobweze hanywa mwambi pas moi je sais qu'à n'importe catégorie de femmes à n'importe catégorie de femmes. Kane sura ya Marina, ou kane sura ya Chloé, ou kane sura je sais pas qui et qui. Si j'en ai envie de parler et te dire ce que je ressens, wallahi ntina ulinda. Gam yoshida nuheleze mele zozaidi, umuhimu kango haraya, ngojo haraya avec respect. Kuna uni manque respect. Parce que je sais ce que je vais dire et parler avec. Engam jokaya, wahenam na ya urongoza manam sheika ongomanzo yake wao. Hawumdragi yake wao. Yati husinya mbuwa sheka hubale mwanamsheje gujobe wohindo woyi halanda shawa henamna ikao ibidi ujibali suma mwanamshe yatsoro yani yatsokubali ya hime ya hushili rangu rekamu joka ukubali kamu joka uharaya c'est ça Chanyoti pia mbala palpitation comme tina argument comme kanga on a argument suka hulola je suis fidèle et je reste toujours fidèle. Si là-bas ça marche pas, là où que je vais y aller, je vais rester toujours fidèle et je vais honorer la personne que j'aime. C'est normal et c'est comme ça. Et je sais qu'il y en a plein et beaucoup. Wenji amdin zambeba wenji wabaze proposition sha mi fidèle mi tidongo wanada mkwanza watushola je suis pas comme ça Mwenyezi Mungu aniki khatima njema ya bongo johunga wanaume wenji wenandrabu de majali wenanda baba wenji wenji amjesminamde wenji kwa jawaziha hani mru ya johanza sha karjazu ya rdo hamba mru ya rede mru nayi au ya tsibe mrumbi au ya profite mru dana ya hem komori ya ukaya tuhenda ili wale sibiri ubone c'est-à-dire kutsu manza shahida wa profiter makeltasi yahe kutsu manza enda wa profiter de hundamba banu olala c'est pas comme ça yotile limeme ko marcher yotile limeme ko marcher tu aimes la personne aimez-la avec le cœur ngomanzo manze heroho hama habana nyanzo pas avec intérêt parce que la plupart de vous les hommes comoriens vous aimez par intérêt vous aimez pas par amour. Shango jo ujayabo we ujikaza yehulele ko kujanikaza we bogos mi bogos pourquoi pas que wangu gono ka mi bogos ay wangu gono ka mi bogos va nous c'est pas obligé à mratsona mka we bogos wo kutuno na bogos chapete tango nobo gunono bogos gunonobo ou le man c'est pas obligé on a des monti pas on mka bo cheka suno nabo mais la personne que j'aime elle me voit beau gunono ka vraiment je suis bogos. Est-ce que le mal c'est quoi? Le mal c'est quoi? Haina mlekacho jibwana mrubarije wenjika wonanjishia wonifanya message shabo kwa tsunanza qu'est-ce que tu ram suju wezo kohamba nangabo mapervero wanji bane mane mwanamshi yananjishia sur le certain vanu surungunanzo na bala haula ulia salut parce que elle aime bien ce que tu dis chasi uji trompe atampa kade yabo boum nyezi munalike khatima njima yarnike mwisomema ngarjo hujarme sujet et lundi et kemzaze kajali para yarnika détail rahunga namna ya he imwana imnashoni wi banda ha investi zimaliza hai imwana wamzaze wasuli hunu Faransa wajaga mumbiza na mrajina et shababi a il a tout perdu son argent à cause de cette dame et sa maman nyezi mnarjan le hirna baraka wano ngawo wadel wanu nyurenga Nurenga les jimbo ou je sais pas quoi. Et ma bogos dans la cour kantsiwa. Oleo de ma bogos dans la cour kantsiwa kwa he papiza. Mwenyezi Mungu anatupone sharisha hao. Alike hule nao. Haukanga mrudisi na mwambieni. Rani jaja Faransa.
J'étais pas quelqu'un de réseau comme ça. Mais le boom que j'ai dit boom, depuis au Comores. Quand je fais des photos, des trucs comme ça, je mets boom. Comores, j'étais comme ça. Pas dans le réseau. Face à face. Face à face. Motunda turam mubasha. Gamjambila, il était comme turam. Hubasha skawana no walevi. Wazie mvinyo. Yaboga mwambia ni mwende mwauzisi. Hubasha skawana ni mapede watikensi po plasi. Na mwende mwauzisi. Haina mwanadamu ya kaure mashadingo. Skaba huku tukansi bano. Yaboga mzambu bano. Ngabouan Hubasha wanishiao. Ngabouan Romurono wanishiao. C'est mon combat depuis au Comores. Mdika ule mashadingo. Et kaja po plasi mwamba kutukansi. Parce que c'est la vérité. Ngabouan Lumrani kawo kansiwa. Ngabouan Hubasha, c'est la vérité. Ngabouan Lumidji hanyo kansiwa. Ngabouan Lumidjini hanyo kansiwa wanaume. Ngabouan Lumirani wo kansiwa. C'est la vérité. À la fin, Mimi Tiram, j'étais l'ambassadeur de lutter de tout ça. Ils ont un piangwa joie. Et je parlais là, pour bien vérifier. Et ma saramba vine mazadze. Wakumrani mimi, hatankode, tiwana, hata owenji wakausuhete turamu ya tabase wabahale meza wangu. Heba baba. Haukekawo tijwa kawo yowure mamuhaba kakutukansi katukasa na masarambavi yaboga mjoka ya je suis un homme depuis là-bas jusqu'à ici et je suis comme ça. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomwema karna uparo jozia huwa naneze mbizinu wazaza twadulu ukaya ya zema namshida zema namne wazaza twadulu ukaya ya zaya ya sonele danzi ya zema namshe wodi ya sonele danzi ya zema namme litike wazazi wa arnake owaneka wajanyumeni banyinyi mwabiramo barini mwapashe majapa wana mjiankidi mgata sinema haini ya pashi ya vedeti puzi ya wasudi hunu waha sufre ho jamanga ngabo wenji wahafa ngabo wenji wavuka c'est ça yaboheni mgu ya nguho barini ya jahunu nafikiri ya tselengeze mali hendani kamzaze kao ya demande mariage tuna hata mradi nyimwabira mo bari ni banyi dimwe twazankilizo lo hama ankilizabwe na mprotege wanaria alimfanya wa he plonge mfanya on ne mishana ruhosao mria conserve bangabo nziazinji za hunga kirtasi itoti mpaka wendo warengeze mali zao wendo wazibe mzazi harma ukumbi na bale mwana he katsusa na mjiankili mrenso ujinga bambali ambiyo nga manzo mbeza muhunda makirtasi nabo kamna kaw yahunda nga mudu mala tsimaliza hanyo na mfikirka ya kaw mbiro barini hanyo mje hunulaya mje msufre zehazi zao nuza upamvu hatuandwashe kamtucho shinda mawajibiza na mkera dhibu wa mazababi mwala mabila maro kuna libina Grace na yumo matsunga mare matsunga hata masuli hunu na mfikiri roze malizanyu msije mzilata mzinika wazaze beka mzaza jautsa ishandola ya he mwana hahe dojwa ke mwana hahe yabonge na kope bavuni e mwana hahe ngena mraji na bavuni usije urengeze mali huzivuri za komsa komwendaba honde hudungwa huja hula kaseti wanga hono ngaonziani ngotongo jibabusa na bala hupulone fami jautsa Yesu munandiki khatima njema alafungo chonga kawa ndo biro bani no wenji duwalu hama wangu wala tsaza sindan ganyamana de mwana tsaza sindan kamjifikiria ebanu mdiwazo wakati makoba nini mgundransi mdiwazo kaya banuti kaya holewa mdiwazo kaya banuti dungu msafara mziro familia leda zemaliza holi ujuka uzitoa uzinike mruka surike mzado medina jisaishia shamba wankilizabwe mkensi mlawe yuho mtu mbaki nziani juma sufrasi na upasu wa ziunga na milima juma utotsa hanzi ya mjehunu kamtufi kiringo zemaliza hanyo shamdage gamzibo wazaze no wazaze wanuze mbio za hao wahunde zemali si kwa tina haja nani o wazaze wanju walo faransa kwa tina haja wana hao bakar masitara ngwanzao wana hao
wahundrezenyi kumbi wa mpweni wenda ngamledisani mwabieni owadzazola unu faransa kwa tina bezu ya mahaba na nyanzo wanaho wakani masitara omuma haudele karito alafu izo kamtsinji yankili habo tila nswa lole mwana wala gufika wala sevre mzadzinga gena besoin lole mwana qui t'a dit ça gena besoin de ukumbi alafu moi je sais que ntsuji jaziza shaga mjuka ukumbi watu ramu solo ukumbi ulindo au harumwe fanatsa kamili Wado ukumbi ulindo au harumwe fanatsa kamili pour voir le monde entier wajuka ujusi la Turan. Alors c'est pas n'importe qui, ça sera petit a yedi ya jouzikiwa ikazi umba ukamnyezi mgude mwenye leviki. C'est ça. Aukayamba ufanye wikao nga wisurukaya kabajiri intermédiaire familial. C'est elle qui a mérité tout. Rasoul, bien sûr. Hata mpaka de yabo Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema. Nabo yambwa yani kwa bahati kailata. Je vais lancer un petit conseil à toutes les mamans. Ikao wahungu bahati wahungu wanaume wamastehi wanaume twa mlosurukaya wajuka massage usumwana hanyu nsuwatabishe mwana beza mwanze wangu mijini kamkaradhi sisi ranzololo wana hanyu waranzao marili bere dingohi butula wingi minga mambo kamkaradhi sisi rasaraji decide wandu wanzanao marili bere dingohi au kamiga mambo réalité il y a une seule chose que ça bloque comme Karad on doit au Canada Maoudou TJ Kalawama au Kaya moi je veux pas qu'un jour les gens disent viens que tu rames il a trahi. Je suis un homme comme ça quand j'aime et quand gamanzo comme Karad au kamana mengo anzo e mwana hahungu mwanzo wandu ngwanza nao maransi fikira za mjini na mjini kamkaravi babanu wenji wabadia nrabu wajua hundo faida wenji watuanza faida oui mna pique na mna vise mtiti là où que je vais envoyer je m'en fous ça j'ai supplié parce que je sais que on s'aime turamuzia bosi de délire hata mpaka de yavo longue vie à vous Mwenyezi Mungu anike hatima njema yanike mwisomwema yarjali hilna baraka hu hanzahi rabbal alamin ya kusudie haina mwanadamu ikao ujuanza mrume wazio na maji Mwenyezi Mungu yambe mwanamsha ujuanza mrume wazio na maji Mwenyezi Mungu yambe haukaya ndizo dokaya ngasi c'est rare pour trouver un beau mec aussi c'est rare de trouver ole wa mrumshi wazio na maji zinu pia wanadamu womba ni mru ya hundu iwe ikao lijo kama sula ouais atampaka de yabo boom wanadamu kwa joka turamu c'est pas quelqu'un qui va prendre un enfant de gens de partir. Moi c'est impossible. Il y a pas un moment que je vais prendre mwana wandu nezangu et ka ye famille quoi tout ça je peux pas le faire. C'est garanti pour moi. Jamais de la vie. Comme si les autres qui sont ici dans le réseau ou les autres qui sont ici en France, l'important c'est Mzadé Gounanzi, je l'amène. Non, c'est pas moi. Moi, ce que je veux la famille qu'ils soient contents et fiers. C'est ça ce que je veux. Si la famille ne sont pas contents, je ne peux pas continuer, je ne peux pas le faire. Parce que dans l'importance du mariage, et quand Shindi Hutsanganyaze famille ngwa content gwanzanao. Hatampaka de yabo, boom! Nyezi Muna neke khatima jimo. Yarnike misomwemo Mwenyezi Mungu ajalie heri usomaze famille zake haina mzima harmasi ado jokaya j'ai trouvé le beau mari de ma fille vaut mieux que j'accepte parce que gamjohunra mahaba mjohunra nyanzo gamjohunra sheo e mwana kujobakisha harma mahaba raili wanu wanzana hata mpaka de yabo boom. Merci beaucoup.